di Ciluar. Apa nadingkan pada mengajak gudang mulai. Itu di saya.
tema memang permusit namin ng Evangelium sa bunga jambu. Sa hari anak kami, guru kami coba buat lingkaran. Nah, lingkaran, melingkar di lain. Yang menonton atas fisik penghidupan di mana saya? Melingkar, coba melingkar. Bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Iya, maju. Iya. Cari perilakunya masing-masing. Nah, bentuk lingkaran sini, langsung melingkar ya, melingkar. Nah, iya. Jadi, amang permusit kami. Nah, dia lah menunggu pinaulah budari. Paridahan Yesus perlopan. Isonya nak menang hukumna. Iman naposo penguapan na arong diciwo. Naposo. Molulido pun naposo tulung abidam. Persikola pergarizu mana mengalui rokam. Jadi amang permusit kami. Baca maju gudang atas ofisi asal pusing akaya keluar nami selama semuni 26 takas berjalan. Jadi amang permusit kami asasahan na uli sa nabihat tumahan niya daripada nung sikop manang sahayan ako namin yung puro namin manaposo na along di pagkat siluwa sa saha matutuwa Panginoon manalok parmat daripada saha akas na sitana dapat kaligulan na mula naman sikulan doon na siya na siya din ang apista mula naman ang ganasuan sa tinggal-tinggal manasya para tujuan na mula naman
Hindi na. Masasama Panginoon eh. Pwede mamang kundang masatan na ipadulang mga tiyo-tiyo na.